Kono ni ndema. Nende. Sulaiman suna Joe Perez. Onto ko men. Peter. Peter. Lemiro. Bele miro ben sinoga e ko commentaire ji. On ebi ono pay ko wo ko amde. Oni fijidi jonno ngano are men ngari jewgol ondo men dar non don fijide parce que men dari kada men dari non don amirde dum wadi men hawtiga lando golon o konto jangudon dum do walla ko honno hiwde mun nafa mum onto jangudon do tagadi adi ko men ko men jangudon do ko do fami men dañi tagale comprendre me jotto me yewta ay ka ñew di liggéey quoi ko sa di sera ora de sera men boni la fop ay ka mo do pi ngodo ka men zo quoi ay ka combo ni meter mon kan metero comme ino meter yo fo facce bi on président groupe comme on président groupe no hiwdo nafa mum parce que mais na fa pousse mon parce que dans rêve lo quoi manam bëgg lo quoi da comprendre te xala na mais ko affaire fi yar ko yeso mi jokira affaire fi sama kala quoi esa men ko mi soxla ko fen ko mondo manager tu ko walto man na ba yeso quoi walito to fendo no da ni fendo quoi ono jono bi fudi don ono o dance do est ce que hebi ko jettonge clip fi janum bi clip ombo sister biba aga sera ka de me yaka cosa sera ka ara fewta ga wol ono nami on da wolande ko be wonbe mandarde be ko be wolanda quoi okay hombo amanda yamani sera ka sister biba biba kombo ni biba dum ko kuma cewkun gano kungu wala kon jun lo ba kun do mashallah o yogo no wala ko sabo wore mako wari mo no comme faut comme neno goto kadi baba goto ay ka afenne ko mon non ko walendiri ko mo woni quoi o fami hande goto nendo ta jabu jawnu go harama yeso do goto quoi o fami hanande menen ka dimen o manam no xamante quoi donc mi simi fami ndo on o hare ko kado won no wadirde dum do quoi ko fiala won no wadirde pas du tout parce que walon men ne bidi quoi ay ka men groupe men yata bimbe kikede ko men yata no kamen ko no yata mo ne jene fami esan ko ndoni ko golen nangi mo seda quoi ay ka kankar mo way dum do ko no wadde do ko way seda d'accord ono jonto ko adi gon kono wawda wolande télé amen go men da son suivre de wala son ala men suivre Jama TV yo suivre man seda no me suivre mala wo de suivre banam fenu quoi ay ka fion ngari suivre parce que tami video da ko tagol quoi mi away sinda ci da danse ko ka way do da ko ne dale afion parce que mi jotte min mi joro mi mikto kono mi yatti wato fekk ha mi yatti na kolo jamende parce que men ko non nasama ka dalil men do de mi fala avance ko mi fala yaro ko yeso ay ka men na petit kino ma ala te no mi ama golle zero quoi enfin mais men golle men gumi wara me fi nu ko me wona wato ko am gongol da ñaan yalla tek ci lolu quoi ay comprendre yalla mo dina ngeen golle den quoi amin allahumma amin ay ka non do non ala baraji goy ala fus ay ka kono ko total ala ya foyen quoi Allah ya fa si jete tay jono ono godo won wido godo meter mon quoi okay awon meter jon quoi godo janguda do ko sini yawda janguda sini wa ben jannuma o ben ko Japon yawda walla ko Guinée yawda walla ko Sénégal do joda janguda do non même pas ça andi wo honde sa falanda il faut wakilo rakade fi no hendo ande kadi no ay ka parce que ande même mom depuis 2017 lan jokki dum no parce que ko préfère ande dum do kay nawi ko métier ni kadi ko ambiance ni to ande men ama parce que si wadi bimbe kala mun kadi dawa kadi ko golle no ay ka ko ame handane kadi goto jokkata mo do wi kadi golle mana ma gollire fi dum do fi mburi no ti wa parce que ande men tawi men golli men article ko dum do ambiance kadi ko fijugol jele kadi parce que ande kadi fijugol jele mo parce que kadi après tama iwado juste voilà la répétition jusqu'à 23h ala godo évidemment danse ya tama no tu vois impossible like parce que anda men amani do presque le be évidemment que partout no concours danse concours battle li wala do fo be évidemment no tu vois yormo fala mon hide pour no jettiron ara ko non di no mari on do konton dum mabdum on to petit boy dance parce que guru amen go petit boy dance al pb de fo no andu parce que hande fo no andu men kay ka
comme yela to kadi ko joy nangi ni ko nene ko de babu god parce que ande god weta nene mun ko dans joki ben ma mana hibe hidi dum do ko ati wa ka no fo men andi yumma men irado parce que dum do kadi ko ambiance sun andi sen wi kadi fiya jalla kadi ko fiya jalla comme artiste jini fo ande ko wallindiri wona kadi nene god babu god yaga dum no kadi budi football no ti wa ka are ɓe weltanama Jama TV yo gandi kala ko yawɗen en heɓay ɓe ƴettuɗen par ce que enen ko wonan nden ɗo ko fi culture on ko fi fof donc noon koye paykoye ɗo kadi ɓeɗo kana dowa wallitede quoi yo renti voilà ara yo wawi men waɗande ɗo seeɗa men yiya na problème kadi ka a waɗe men yiya quoi min mi accidan noon e bittuwi ngin quoi golle paykoye koye ɓeɗo vraiment ɓeɗo no duwa wallitide quoi par ce que golle maɓɓe ɗen na ko hoy quoi est ce que on faami golle maɓɓe ɗen wallahi ɗum ɗo min tigui miɗo hiiɗi golle maɓɓe ɗen quoi donc noon onon waɗoɓe clipaji ɓe yo gandi ino ɗo wole ko waɗɗon ko compte mon kon mo falama on yiide hara waway windandon nder ton wolo kadi numéro mon on est ce que on faami hara mo falama on noddude wawa on hendade quoi ay ka y a pas de problème kadi ay ka à partir d'aujourd'hui kadi falalo me o kadi yigo kadi ko nouvelle contenu ay ka joni nasul bo joni ko pbd ay ka petit boy dansal nato do kadi ko tiktok kadi yiye kadi fo kadi no tu vois non falalo kadi hendogol kadi fi ko me yatta don kadi gol dance kadi ay ka hatta kadi wara tappe kadi 71 ay ka 059 71 75 kadi ay ka ala kadi ko jo président kadi ala ko numéro kadi président men non kadi ay ka la famille aɗa o weltanama watte darde Jama TV ko fi men quoi ya merci